Мынашлық вой хаватлық. Чавашен тіпхулынжи Шубашкар арена программене пилік кункерлеседі. Кунда шерімбелік шыржывран, тада рашери шерімбелік региондан келіні спортсмензем хайзен тұрыжулық негідар трэш. Спорт чынлазақта шинна шерепрех тада вайлырақ пулма пулышныне нендерджеш. Наци керешевесен тезезен тенже шайынчи пәрремешвейізем кашни худшынаганжан астра юльджеш. Тубышу кавере жине духнезем бір-бірінбе туслашма булдарджеш. Хайзене вали нумай узылы илджеш. Азын омырдура вылязаян изем жук. Кунда пурде шендерюжезем. Мен жендезен наци керешевесен тезезен тенже шайынчи вейізене чима туризем гилне. Пиликун гушинже курат паренде шак вейізем пиде Анлы иртнегінамар унзыр бушне терлі енлі шыне жуғсемде жүратма майбайжыш. Кунда курапырынде бірін спортсмензем бір-бірінбе калаша терлі единоборствозенде худшынза хайзене вали тадақта нумайық шенеліксе мүшіреш. Шамбада візен шуғжы земде, сене віземде самайық нумай біріна шидес вғытра балақ педемішлі пұқса палырды бар. Халех курнзадырат шак вейзе малала адаланыш. Киакушин, Кареш, Хапсагай, Кережу, Ориентал. Пуре вундвада дерлі спорт тада Кережу тезе. Візенже иги бине яған спортсмен худшынже. Тубужу кавережіне тухаганзене кашни комылдаваганах тюлевзір келензе гурма булдарже. Үтті регионда бурнаганзен вали наци кережевезен тезезен тенже шайынжи вейзен ядарлы сайденже видео курав ергелене. Федералла телеканал бада сонама май булна. Уява ушныне Чувашьен наци телевидение уже эфирда гадартыры. Вейзем вешленне гунда херу тубужу бульже. Улды кережу тезен финале иртре. Шамрак спортсмензем те прине шавырза шапсан тренер да хэйн туемезене бұдараймасть. Падемешле тенже ушканезем хушинже Кыргызстан вишемеш вырында. Икемеш Иран республики. Наци кережевесен тезезен тенже шайынжи пірремеш вейзен шендерюжи вара Россия Федерация. Анастасия Сидорова, Чувашьен наци телевидение.